Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ayetіңіздер марай көсін, құрметті жамаат. Аллах Тағалам бұл айтта барымыздың қылған жақсы ой, тілек, ізгі мақсаттарымызды жүзеге асырып, өлкөбүздү, елибизди, жерибизди, анын ичинде ушул жамаатты баарыбыз үй бүлөбүз менен, ата-эне бир туугандарыбыз менен апат, бале кырсыктан, жалалардан, көрө албастыктардан, айкыз жамандартардан Аллах өзү сактасын. Бүгүнкү Курбан айт хутбасынын темасы бүгүн кимдер үчүн майрам? Чындап, өзү майрам кимдики? Баарыбыздыкы. Сахабалардын доорунда эки айтка чейин, айттан кийин тақаббалаллах минна ва минкум. Аллах силерден да, бизден да кабыл кылсын деп бири-бирин куттукташчу да, өзү куттуктоо исламда бар. Андыктан баарыңыздарга айт маарек болсун. Кече жума хутбасында айтып өткөндөй, ал-аят фил ислам таатун таати ба'да таа. Бул исламдагы майрамдар негизи өзү ибадат артынан келүүчү ибадат майрамы өзү. Чындап айтканда, ибадат артынан келүүчү ибадат майрамы. Ороза айт майрамы 30 күндүк орозодон кийин келүүчү ибадат майрамы. Бүгүнкү майрам, бүгүнкү Курбан айт майрамы 9 күндүк орозодон кийинки келе турган ибадат майрамына бүгүн. Орозо жөнүндө, орозонун айты жөнүндө Аллах өз аятында сауын биле وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sadaqallahul azim. 30 gün kılıp, 29 gün kılıp, aytor bir ay toluk kılıp, esepte gele ayda Allah Taala'nı ululap, takbir aytkıla, ala ma hadakum, Allah sizlerge hidayet bergenligi üçün Allah'ты ululap takbir aytkıla. Ve leallekum teşkurun, oşondogunda sizler şükür kılarsыңар balkim. Sizlerdi başka aykelderge sıyıngandardын katarına koşboy, başka neslerge sıyınıp жүргөндөрдөн айырмалап, өзүнө сыйындырып, өзүн улуулоочу, такбир айтуучу кылып койгонуна sizler şükür kılarsыңар деп атат. Muna бүгүнкү Kurban ayt майрамы жөнүндө Allah Taala son billah "Vezkurullaha fi ayyamin ma'dudat." Sadaqallahul azim. Allah'ты саналуу күндөрдө мурдага караганда өзгөчөрөөк эстеп зикир кылгыла. Бассаңар да турсаңар, кандай абалда болбосоңор, Allahu akbar деп Allah'ты зикир кылып, такбир айтып, улуулап тургула деп Аллах өзү бизге ошентип буйруду. Карабайсызбы, эки айтуубуз тең, ибадат артынан келген ибадат майрамы өзү негизи. Ошондой жөнөкөй майрам эмес, ибадат майрамыңыздар марек болсун. Фатуба лиллезина саму ва каму. Чындап кечеги күнгө чейин орозо тутуп, түндөлөрү тахажжудка туруп, ибадат кылган, бүгүнкү айтта жупуну гана сафтын бир бурчунда отурган момун мусулман ага инилер бейиши болсун. Туба лиллезина даххау ва а'тау. Буйурса намаз окугандан кийин курбандыгымды чалам да, аны оң солдогу кошунага, жетим жесирлерге берип бир кубантайын деп ниет кылып отургандар бейиши болсун.
Tuba lillezine kanu mustaghfirina bil ashar. Günüge ertemenen bagımdattan bir kança saat murda turup tahajjudun turguzup anan taң sürülgönge çeyin istiğfar aytkanlar beyişi olsun. Munfiqine bil-leyl ven-nehar. Gün tün debey bereşendik kılıp jardam kolun sunup jardıga jakın bolup jesirдin alın surap jetimdin başın sılagandar beyişi olsun. Ma azam hada din. Biz tutunup gele jatkan İslam din ne bir okmuş ebegeysiz ulu din. Ankeni Allah öz ayetinde estağfirullah inne dine indallahil İslam. Allah'tın aldında deyit. Allah öz ayetinde. Allah'tın aldında kabul bola turgan din. Bir gana İslam dini dep özüden asaladı. Ve ma ecmele hadal İslam. Biz tutunup gele jatkan İslam dini ne bir okmuş hoş, çıraylı, acayip din. Mına hazır namaz okuş üçün jiyinaldık. Bul da bolsa birikkile, çoğulgula, bir jengden kol, bir jakadan baş çıkarıp ıntımakta bolgula degen çakırık. Hazır geçe Arafa günü bizden mekenden ketken dünya yüzünden jiyinalgan acılar Arafat toosunda jiyinalıştı. Biri-birinin tilin düşünbeydi. Biroq maksatı bir. Bir jaratuvчуга sıyınışat. Ar kanday til menen jıyındısı bir ele düşünüp, ey Rabbim bizdi keçir dep sıyınıp atkanlar manesi. Allah'ım barımыздың günөөбүздү keçirgin, musulmandardın jelegin jelbiretkin, ıntımağın çıngağın, bizdi beyiştik kılgın, elibizge, jeribizge beypil jaşоо bер деген dualar menen dua kılıştı. Nasıl? Birimdik, ıntımak, cemaat dep şunu aytadi. Emne üçün İslam özü uşuga çakırıp atadi. Antkeni Allah öz ayetinde estağfirullah ve atasimu bihablillahi jami'an ve la teferraku sadaqallahul azim. Allah'tın arkanı bolup eseptelgen, özünün aldынан silerge merim katары düşürülgen Kur'an'ın tegeregine jiyinalgıla, çaçırandı bolbogula dep atadi. Har biriңe ayt namazды үйүңөрдө окуп алгыла дегенде өзү Kurban ayttın, an içinde ayt namazdın manilүүлүгү жана маңызы жоголмок. Мынтип жыйналуудан максат Kurban ayttın manisi ayt namazdın mаңызын түшүндүрүү. Эмне dese anın arkasında ынтымак биригүү. Hal hunaka wahda a'zam min hadhihi al-wahda? Mından da artıgırak ıntımaka çakıra turgan dagı bir başka din var bele. 5 vakit namazыңарды cemaat menen okugula dep жатса, jiyinalgıla, çoğulgıla, birikkile dep atsa. Liyakun zalika sabilan ila salamatil ibada ve sihhatil aqida. Özü ынтымак çakırgan din özü ibadattın mıktı boluşuna, akidabızdın tuğra, tüz taza boluşuna çakırıp atadi. Ayatga köngül boruň. Estağfirullah. İnne hadihi ummetukum ummeten wahide ve ana rabbukum fa'budun. Sadaqallahul azim. Allah aytdı. Özü eliňer, jurtuňar birile qoom, bir elsiňer. Munol ulut, munol uru, biz aksökpüz, tigile bizden tömönürök deşke hiç kimiňerden akıňar jok. Ve ana rabbukum fa'budun. Men silerden Rabbiňer min, maga gana sıyıngıla dedir Allah. Allah öz ayetinde estağfirullah. İnne ekramakum indallahi etqakum. Sadaqallahul azim. Silerden araňardan Rabbiňerden aldındağı sıyıluu orunga tatyktuu bola turganyňar araňardagy eň takwaragňar. Boy uzun, bay, kelbeti kelişken, aksöktür degen jok. Takwaragňar. Liyakun zalika tariqan li bulughi at-taqwa ve ziyadati al-iman.
Өзі чоғылудан мақсат, жиналып, жамаат болып, бірігіп, ынтымаққа келуден мақсат өзі адам баласының жүрегіндегі тақуалықтың тереңдеші. Allah öz ayetinde estağfirullah ve inne hadihi ummatukum ummeten vahide ve ana rabbukum fettekun. Sadakallahu azim. Özü siler birile qoğumsuңар, birile el, birile jurtsuңар. Biroq bir el bolup ынтымақта жашаш үчүн men sizlerдің Rabbиңер fettekun, taqvalı qılıp menden qorqqula deydi Allah. İbadat qılış üçün dağı Allah'a sığınıp ibadat kılış için cemaat buluş gerek. Intımaka geliş için takva buluş gerek. Oşal sebepten ulu ustaz alimler aytkan. Mihraptın jana minbardın eesi olgan imam ile takva bola turgan bolsa, arkasından uyugan bir de takva adam bolbosa dele takva imam sebeptü barın namazı kabul boldu. Ha eğer de imam takva bolboy kalsaçı dese, anda arkasından uyugan qoğumdun arasından жалғыз bir takva bola turgan bolsa, oşonun şarapatı menen imamdın da qoğumdun da namazı kabul boldu dep atadi. Qarаңчы, qanday takva insanlar oturadi. Tize bugüp, kıblanı yüzlenip oturunun özü Allah'a sığınu için gelgendir. Uşu tize bugünün özü Allah'tan takvalık menen korkkonlar geldi bugün. Uşu tize bugüp cemaat menen, oң mürün menen sol mürün iki insanın ortasında oң mürün tigige, sol mürün buğa tigizip oturunun özü ıntımağa emine. Al-İslam yuvahhidul umma. İslam uşunday din yuvahhidul umma. Jurttu ынтымаққа чакырат. Ынтымақ болғыla, çoğulğıla, жиналғыla deydi. Felimede teteşettet. Emin için İslam ынтымаққа çakırıp жатsa, musulmanlar jek-jak bolup bölünöbüz. Emnege iki taraf bolup alıp birisi tegi jekte, munusu bul öýde turup alıp bir-birimizi şıbap jamandayбыз. İslam özü birikkile dep atat. Birikkeniňerde gana siler iyigilik jaratasыңар. El-İslam ya'izz el-umma. Felimâdâ tudil. İslam özü silerdi kadır barktu kılıp atat. Emin üçün İslam'dan başka dindi sonurkap özüңdü özüň kordoп atasың. Kadır barkты, sıyırmattı, büyük maksatlardı İslam'dan izle. İslam'dan başka yerden izley turgan bolsaң, özüňdü kordodun. Hazrat Umar ibn Hattab, biz uşunday elbiz, İslam bizdi barkты kılıp koydu. Egerde İslam'dan ele başka nerseni izley turgan bolsak, anda biz kor bolduk degen Hazrat Umar aytkan. El-İslam yugnil umma. Qoğumdu, eldi, jurttu, musulman qoğumçuluğun İslam bayıtып atat. Ova İslam bayıtып atat. Ankeni kantip kanday jol menen bayuunu İslam din üretip atat. Kankende adal bayıysың, kankende aram bayıysың dep İslam üretip atat. Felimede taftakir. İslam adal jol menen bayuunu üretip jatkanda emin üçün özüңdü özüň jakırçılıkka türtüp atasың. Emin üçün adal koluңdu kedey boluş üçün aramga sunup atasың. El-İslam yahdil umma. Jurttu İslam hidayatqa bagıttap atat. To'g'ri? Elibizdi, qo'mumizdi, jurtubuzdi İslam hidayatqa to'g'ri jolga bagıttap, to'g'ri jolni ko'rsatib atat. Munol aq jol, munol qara jol, munol to'g'ri jol, munol uğru jol deb ko'rsatib atat. Felimede tadil. Emin üçün İslam gösterip koygan usu jol menen barsaң beyişe giresiň degen joldan emin üçün sen özüňdü özüň azgırıp ataylap tozoka alıp baruçu jolga emin üçün düşüp atasың. Dal uşunday Kurban aytda Hazrat Ali radıyallahu taala anhu halife bolup turgan mezgilde
өз жамааты менен шаардан обочолонуп тегизирээк жерге келип курбан айт намазын окушту. Ал учурда адат ушундай. Суннага ылайык окушчу эле. Учурдан пайдаланып, түнү бою бышырып даярдап койгон момпосу, таттууларын, шириндик, суусундук тамактарын сатып ошол жерден кичине бир теңгени көбөйт алыш максатта соодагерлер дагы намазкандарды төгөрөнүп туруп калышчу. Намазын окуп бүткөндөн кийин соодага даяр болушчу. Намазын окушту. Баары бири-бирин кучакташып, айт маарек болсун куттукташты. Дароо эле ачка келгендер тегеректеп турган соодагерлердин бүйүр кызыткан, каңылжырыкты жарган эң мыкты даамдуу тамактарын сатып алып жей башташты. Качан гана курсактары тойгондон кийин Амирул Муъминин, муъминдердин амири болуп эсептелген Хазрат Алини жоктоп таппай калышты. Кана амир? Кана? Бири-биринен сурашты. Билбейм. Ой, окуй, бул эмне болгон жорок? Эмне үчүн арабызда амир жок, биз өзүбүз курсабыз тойгозуп атабыз? Деп акырын акмалап издеп барышса, баякы эле айт намаз окуган жеринде ошол эле жерде отуруптур. Койнуна ката келген, бармактай болгон, катып калган, неба катып калган нанды бир чөйчөккө куюлган туп-туна карандай суга салып коюп, улам жумшаган сайын бисмиллах деп шимип коюп отуруптур. Келип баары чабалактап, төгөрөктөп отуруп чөктүшүп, ey müminlerin amiri, bu emne olgun jorok, siz amirsiz. Жүрүң biz menen айттабайсызбы? Кичине айттык, шаан шөкөт болсун, майрам болсун, кубаныч тартып алаң, өзүңүз да кубанын. Ошондо Хазрат Али көзүнө жаш алып туруп, бүгүн кимдердин майрамы? Бүгүн билесиңерби? Курбандыгын союп, тез шашылып, жетим менен жесирдин эшигин тыкылдатып, эттен сала койгула да курсаңар тойгуз ал деп алардын абалын сурагандардын майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы? Карызга батып калгандарга карызыңдан кутула койчу кагалайын деп акчасын бере салгандардын майрамы. Бүгүн кимдердин майрамы болду? Айт намазга чейин көйнөгүң бар беле намазга кийип бара турган. Бүгүн айттык маанайды көрсөтө турган кийимиң бар беле деп кийими жокторго өзүнүн ашыкча бир кийимин бере салгандардын майрамы. Көптөн бери араздашып келгенде айып анда болсо дагы бүгүн айт эмеспи? Мен сени кечирдим. Кечирим сурбай эле кой. Мен сени өмүр бою кечирдим деп кечирим бергендердин майрамы деп ыйлаган. Мына бүгүн кимдердин майрамы? Бүгүн ушундайлардын майрамы. Фархатул айт лиман. Чын айт кубанычы кимдики? Бүгүн кимдердин майрамы? Кимдердин айт майрамы? Лиллази жа'ала ядайхи мамарра ли'ата'иллах. راح ينفق بالليل والنهار سرا وعلانية بكرة وعشية gün түндебей мейлі құпия мейлі ашкере қапа қылғанға дағы жарашып ұрышпай жүргендерге дағы жақын туғанына дағы алысына дағы мұсылманына дағы мұсылман емесіне дағы Allah берген ырыскыдан кайрымдуулук кыла ала турган эң мыкты жомарттардын майрамы бүгүн. Лиллази яхдам би амрил муслимин фаюслих байнал мутахасимин ва яда ан кахилил мустад'ифин ва яд'у лил мухасирин. Бүгүн кимдердин майрамы? Бүгүн мусулмандар үчүн кам көргөндөрдүн майрамы. Мусулман коомчулук үчүн кам көргөндөрдүн майрамы. Musulman qoomчулуктун жашоосуна гам кылгандардын майрамы. Анткени пайгамбар "Мен лам яхдам би амрил муслимин фалайса мин". Ким мусулмандар үчүн кам көрбөй турган болсо, ал мусулмандардын тобунан боло албайт деген. Ар бир намазыбызда Аллахым өмүрүбүздүн узарышын, ден соолугубуздун чың болушун, дасторконубуздун жайыл дасторкон болушун сурардан мурда Раббим мусулмандардын санын арбын кыл.
kanın kımbat kıl, kadırın biyik kıl, sözün birdiktүү kıl, ынтымактуу kıl. İslam jelегин желбирет деп дуа кылуу ар бирибиздин милдетибиз. Жаңжалдашып урушуп калган адамдарды жараштыргандардын майрамы. Араздашып эки үй бүлө урушуп кетти. Жалган айтып болсо дагы жараштырып койгондордун майрамы. Анткени пайгамбарыбыз өзү айткан, урушуп кеткен эки инсандын ортосундагы жараштыруучу тигиге барып бир жалган сүйлөп, буга келип бир жалган сүйлөп, жараштырыш үчүн жалган сүйлөсө, ал Аллахтын алдында жалганчы деп жазылбайт деген. Эки коомду, эки инсанды жараштырыш үчүн жалган сүйлөгөнгө пайгамбар өзү уруксат берген. Анткени ал жакшы иш жасап атат. Бүгүн ушул жалган сүйлөп болсо дагы бир үй бүлөдө эки инсан урушуп калса, агайын урушуп калса, куда кудагый жаңжалдашып калса, туган урук араздашып калса, аларды жараштырыш үчүн жалган сүйлөп болсо да аракет кылса, мына ушулардын майрамы бүгүн. Биз жакшы эле болду. Көптөн бери күтүп жүрдүм ушулардын урушушун деп мыйыгыбыздан күлүп, те алыстан көз кырын салабыз. Дароо барып, отур мына ал жерге деп тиги жөнүндө ал эсесе демесе дагы эң мыкты сөздү мунун кулагына жалгандан уккулуктуу кылып сүйлөш колубуздан келмек. Жараштырыш үчүн. Ким бүгүн ошенде турган болсо, ошолордун майрамы бүгүн. Анткени бир мусулман үй бүлө ынтымакта, бардарчылыкта, бакубат турмушта жашап атат, жашап калат. Анын үйүндө бүгүн курбандык союлбаса деле, дасторкон жайылбаса деле, эң чоң майрам. Анткени алар жарашты бүгүн. Баласы атасы менен апасынын ортосунда эң мыкты күнүн өткөрөт. Майрамдык маанай ошолорду. ويدعو للمحاصرين. Жала жабылып, домат болуп, оор ишке кабылып калгандар үчүн Аллахым башындагы мүшкүл түйшүктү жеңилдеткин, ишине ийгилик бергин, уят кылбагын, шерменде кылбагын, корду көрсөтпөгүн деп дуа кылгандардын майрамы. Мыйыгынан күлүп, козутуп тырмап отургандардын майрамы эмес. Эки жүздүүлүк кылып, душмандык кылып. للذي كان وقافا عند حدود الله لا يتعداها. Allah haram kılgan nerseni haram ova dep oşol jerde özün jügöndöp toktatalgandардын майрамы. Allah haram kılgan nerseni ova bul haram da dep özün jügöndöp toktatıp koya algandардын майрамы. Esingizde bolsun, haram boyunca kalat. Egerde anı dünya elinin bari kadrese gönümüş adatka aylantıp jasap kalışsa dele. Al haram boyunca kalat. Adal boyunca saktalat. Egerde anı dünya sizden başka dünya elinin bari jasabay koysa dele. Adal boyunca kalat. Muna şu koşuna jasap atat. Ötkönde moldakiler aram dediler. Tiginisi de jasay baştaptır dep. 3 koşunağınız jasasa ele, 4-üncü siz bolup jasap olbaң. Haram boyunca kalat. Bir sizden başka dünyanın bari anı жүзөгө aşırıp jasap atsa dele. Adal boyunca kalat. Sizden başka anı hiç kim жүзөгө aşırбай koysa dele. Bugün haramdı haram dep, adaldı adal degenderdin ayt mayramı. Bugün kimderdin mayramı? Lillezi huve leyyin fi taatillah. Allah Taalaga ibadat kılıda uşunçalık жылуу, жумшак, назик сөз айта алгандардын майрамы. La ilahe illallah Muhammed Rasulullah dep davat kılıp, har bir eşikti çertip, jumşak sözdördün en şirini bolgon. La ilahe illallah degen sözdü. Ölüp bara жатканыбызda айтсак бейиши боло турган La ilahe illallah degen сөздү жеткире турган davatçılardын майрамы.
Lillezî ahsene ile valideyhi ta'i'an lehuma fi gayri ma'siye barran ve rahimen bihima. Bugün kimderdin mayram? Bugün tilekka karşı köpçülüğüz hazır. Ekattan bolsa dağı kindik kantamgan jerimizden, ata-enebizden alısırakpız. Kimdir biri at jabım alыс, kimdir biri 1 saat, kimdir biri 3 saat, kimdir biri 12 saatlık alыс. Türülörün barıp ziyaret kılganга Allah bazı kılgan nasip etsin, küç kuvvet versin. Bugün kimderdin mayrama? Ayet namazdan keyin telefon alıp, ata, apa, ayetiniz marek bolsun. Meni jarık dünyaya alıp gelip şunday mıktı gündördü görüşüme sebepçi bolgan sizden Allah'ım razı olsun dep ata-enesini kutlukday algandardın mayrama. Ata-enesinin bir özüce ekөөsü ötüp ketkenler üçün tasbih aytıp, tekbir aytıp, istiğfar aytıp, Kur'an okup, aların soğuktorun bağıştagandardın mayrama. Lillezî yakra'ul Kur'an bitedebbur ve tefekkur ve yusall. Bugün kimderdin mayrama? Kur'an okuganda, kunt koyu menen okugandardın. Kur'an okurup jatkanda, Allah'ın sözü bolgan Kur'an'dı sıylap, urmattap, jöjelip baspay, tıngdap, oltura turgandardın mayrama. Ve yusalli bi huşu'in ve hudu' ve ya'mal li dinihi bi fahmin sahih. Bugün kimderdin mayrama? Uşuğa çeyin Allah çala namaz okup kelse, mından keyin namazıma uşunçalık bekem bolom, men jep jatkan tamak aşkazanımды toygozуп denem üçün küç kuvvet bere turgan bolsa, bir gündögü 5 wagt namaz ruhum üçün küç bererin emi түшүндүm dep 5 wagt namazı turguzga bekem bolgondordun mayrama. Lillezî yuhafiz ala salatil cema'a. Bugün kimderdin mayrama? 5 wagt namazı cemaat menen okugandardın mayrama. Anın içinde daim bağımdat namazına kelgendirdin. Jana bağımdat namazın 2 reket sünnötün hiç kaçan taştabay okugandardın mayrama. Antkene Peygamber rak'atel fecri hayrun mined dunya ve ma fiha. Bağımdat namazının 2 reket sünnötü alamdan jana alamdağı ken baylıklardan en mıktı degen. Bugün kimderdin mayrama? Bugün 5 wagt namazda aldın sapta görüngöndördün mayrama. Bugün kimderdin mayrama? Bugün sizdi jerip çakırbay kattauunu üzüp koysa dağı men kattaşım kerek dep aga salam aytıp birinci keçirim jana keçirүүnün jana keçirim soroonun oң kolun sungandardın mayrama. Bugün kimderdin mayrama? Bugün elge, jurtqa, qoomgo şam çıraqтай olup жарытып özü kүйüp bara жатса dağı alarga жақсы söz aytıp kalgandardın mayrama. Bugün kimderdin mayrama? Bugün sajda kılıp özünün sajdasında öz üçün emes, cemaat üçün, qoom üçün, musulman jurtçuluk üçün Allah'tan keçirim jana tübölük beyiş suragandardın mayrama. Kimderdin mayrama? Bugün jayıl dastorkon kılıp jayıp oğuzuna tiştem etlerdi salıp çaynap jatkanda uşunday et menen maydı çayınay albay aylar ötüp dastorkonda et koyuла элек да деп ошолорду издеп сойгон курбандыгын этин тараткандардын майрамы. Айтыңыздар марайт болсун жамаат. Аллахым барыңыздардан разы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах ва алхамдулиллах ва салату ва саламу ала расулиллах. Сол жагымда желим идиштерде куруттун түрлөрү, шербеттин түрлөрү тизилип турат. Башка суусундуктарды жарыялабайт болчумун. Мен тек гана ушул суусундуктарды жарыялаганымдын бирден бир себеби, сиз эгерде бул суусундукту сатып алып ичсеңиз, анда сөз түрдө сиз сатып алган акчадан 1 сому жетим, жесир, муктаждарды кепилдикке алууга жумшалат. Андыктан сиз
сатып алып суусундугуңузду кандырганда биле бериңиз, кайсы бир жетимге менин акчамдан 1 сомы кетти деп. Мыкты суусундуктар. Башка ден соолукка зыяндуу суусундуктардан көрө дасторконуңуздарда дайым ушундай суусундуктар турган жакшы эмеспи? Андан кийинкиси биздин Минбар медиадагы сабактарыбызды өзүндөй кылып чагылдырып, тасмага түшүрүп, өзүндөй кылып силерге жеткирип жаткан операторлорубуздун эмгегин баалап, ушул Ала-Тоо Амир компаниясы аларды Маяна жактан каржыламай болду.